Vi ste uistinu ne samo među vašom generacijom, nego i među mladima, to je ova popularna generacija Z, postali simbol pop kulture. Mnogi koji su iz grada otišli na selo su postali seljaci, Neka su. a mnogi sa sela koji su došli u grad su ostali seljačima, tako da je to... Tako da sam ja mogao predavati na jednom od najboljih sveučilišta na svijetu, a nisam zato što sam ja, kad sam se vratio natrag, se zaljubio u jednu djevojku i ja zbog nje nisam otišao nikud, a da me sad pitate, ja se ne sjećam ni kako se zvao. Bio sam zajedno sa Di Stefanom Eusebijom i Starim Ronaldom. Opa, dečki, imate sjajan prsten, smijem pitat. Inače nije specifično da muškarci nose prstenje, ali ovo je sjajan prsten. Ovaj prsten je replika starog rimskog zmijskog prstena. U Hrvatskoj ste već odavno postali simbol pop kulture. Odabrao Đelo Hadžiselimović postalo je puno više od potpisa na odjevnoj roli. Kako gledate na to da upravo ovaj natpis danas mnogi mladi nose i na svojim majicama? Gledajte, to mene jako veseli. Radio sam svoj posao, bio za to plaćen, ljudi su to gledali i volili, to je dobitna kombinacija. A moram priznati da mi je strahovito bilo drago kad su me dečki iz Stilnesa nazvali pa su rekli da hoće nazvati svoj album Sve što znam u životu, sve što sam učio u životu odabrao Đelo Hadžiselimović. To znači da sam radio posao koji je imao efekta. Prema tome, meni je to super. Mnogi bi odmah potpisali vaš posao. Kako se postaje osoba koja odabire? A gledajte, mi smo vam na televiziji imali jednu rečenicu: dobar si onoliko koliko su ti dobri mentori. Ja sam imao veliku sreću da sam radio kod ljudi kao što su Saša Zalepugin, Minjon Mihajlović i Lazo Goluža, kod kojih se doista nešto imalo za naučiti. Sadržaj danas kao da gubi svoj značaj. Pažnja nam kratko traje, konzumiramo puno, ali što nam od toga ostaje? A gledajte, ovisi o ljudima koliko ko upije, kao iz pužvica, neko više, neko manje. Ima ljudi koji mogu jako puno toga pokupiti, a ima ljudi pored koji to samo prolazi. Nikad se niste ženili. Smatrate li da je brak kao zajednica isključivo između žene i muškarca? U principu da, svakako. Naime, stvar je u tome što ja sam živio u porodici gdje su moji roditelji imali, moglo bi se reći, savršen brak. Ali ovo što gledam oko sebe, to ne liči nimalo na brakove. Tako da, jedanput sam to rekao, pa su mi neki zamjerili da je za mene brak više kao opera. Svi je cijenimo, a jako rijetko idemo gledati. Koliko ste puta odabrali nešto što je bio promašaj? Nekoliko puta, ali ne promašaj u smislu da je bio loš odabir, bilo je loše tempirano kad se emitiralo. Utoliko su bili promašaji. Danas su na cijeni osobni izbori. Svima su nam puna usta onoga poštujmo tuđi izbor. Jesmo li zaglibili u političkoj korektnosti? Pa gledajte, ja mislim da je to u redu. Ja poštujem tuđe izbore, prema tome nisam sugovornik baš za takvu temu. U kontekstu mladih koji odrastaju na društvenim mrežama, gubi li dokumentaristička forma na značaju? Ne gubi, dapače dobiva, jer inače, moje mišljenje o internetu i o svim društvenim mrežama je da je to fenomenalno za ljude koji posjeduju znanje, da to može biti jako dobra pomoć. Problem nastaje kada to postaje surogat znanju, kada ljudi misle da će iz toga nešto naučiti. Klinci danas u školu idu sa mobitelima, to nije dobro. Što naš javni TV servis ima, a da prema vašem viđenju nedostaje komercijalnim nacionalnim kućama i obrnuto? Pa gledajte, po samom zadatku svaki nacionalni servis mora se brinuti o kulturi
svog naroda, mora se brinuti o jeziku, o kulturi, o svemu. I HRT to u velikoj mjeri i radi. Komercijalne televizije nemaju tu obvezu i rade u jako puno manjoj mjeri. Prema tome, tu je osnovna razlika između toga i to je razlog zašto ljudi plaćaju pretplatu u javnoj televiziji. Nedavno je Hrvatsko novinarsko društvo zajedno s javnošću prosvjedovalo protiv, kako ga nazivamo, zakona opasnih namjera, gdje novinarstvo prestaje, a počinje zadiranje u privatnost. Konkretnije, što jest, a što nije javni interes. To je jako dobro, ali jako teško pitanje. Sve ono što doista može biti u interesu javnosti, to podržavam, ali kad je u svrhu senzacionalizma i zadiranje u privatnost, to ni u kojem slučaju ne bi podržao. Imamo dojam da javna sfera pripada svima i svi žele biti dijelom iste. Nedostaje li nam danas u hrvatskom društvu anonimnosti? Pa čujte, anonimnost vam je onolika koliko se koji zbori. Ali pitanje je koliko je koji želi. Mnogi ljudi baš ne žele biti anonimni, dapače, obrnuto. Žele biti što je moguće više istaknuti na bilo koji način. Takozvani fake news nagrizaju i ozbiljne medije. Činjenice postaju stvar tumačenja, a svi smo eksperti na svakom polju. Hoće li nam društvo zabrazditi u lažnim vijestima? Ja se bojim da hoće. Zato što jednostavno ta vrsta senzacionalizma ljude strahovito privlači, što se i vidi po reakcijama na fake news koji su uvijek daleko jači nego na normalni news. Te koje kakve teorije, fake teorije, to toliko ljude privlače da se vidi na svakom koraku koliko ljudi su prijemčljivi za takve stvari. Da danas možete snimiti bilo kakav film, o čemu bi bio? Ma! Gospod Đelo, dobrodošli u Skip. Orbip. Dobro vas našao. Kako komentirate činjenicu da imamo strani naziv jedne emisije koja se emitira ipak, internet je široko područje, ali ipak na teritoriju Hrvatske. Mnogi su protiv tih tuđica. Više nema stranih naziva. Toliko su ušle u jezik da više uopće pitanje, recimo, sve vezano uz kompjuter su engleske riječi, mi nemamo naših riječi, tako je, mene uopće to ne smeta. Ili imate svoj mobitel na engleskom ili na hrvatskom? Ja znam da ste vi engleski studirali, jesu li u pravu? Da. Da, ali koristim jedno i drugo. Jedno i drugo, da. Sve što o životu znam odabrao je Đelo Hadžiselimović, rekli ste u uvodnim pitanjima. Vi ste uistinu ne samo među vašom generacijom, nego i među mladima, to je ova popularna generacija Z, postali simbol pop kulture. Vidite, to sam se jako iznenadio, sad je već 9 godina kako sam otišao u penziju, da me se ljudi još uopće sjećaju šta sam radio i to me, ja moram priznati, jako veseli. I jako sam ponosan na to, zbog toga što očito sam radio posao koji je ostavio nekog efekta. I tekako, jedno od pitanja uvodnih koje je trebalo biti, ali na kraju ga nismo stavili je bilo kako se postaje onaj koji odabire? Koji je to profesionalni put? Pa gledajte, to, ako mogu ovako usporediti, ima jedna anegdota o jednom engleskom vrtlaru kojeg su pitali kako to da vam je ta engleska trava tako fantastična. A on veli jednostavno posadite, onda je 400 godina šišate. To otprilike, morate se nečim dugo baviti da biste onda mogli stvarno biti taj koji može reći to je to. Ako poznajete ukus svoje publike, ako znate kome se obraćate i ako to već dovoljno dugo radite, a iza sebe imate dobre mentore, onda bez problema možete to raditi. Upravo to. Imala sam dojam da ste na pitanje o mentorima imali puno toga još za reći. Vrijediš onoliko koliko ti vrijede mentori. Izreka, da, jer jako je važno kad neki posao počinjete raditi, ko vas uzme pod svoje, ko vas uči tome poslu. I onda naravno sve to ostavlja trag na vama, tako da baš smo mi na televiziji govorili vrediš koliko su ti vredili mentori. To je recimo u mom slučaju bilo ovi svi koji su došli iz informativnog, na primjer za njih je bio Lazo Rakijaš koji ih je odgojio
tolike, mnoge dokumentariste, Branko Lentić i tako dalje, svaki imao svoje mentore, tako da je to jako važno ko vas uzme po svoje. Samo postala jedna bitna razlika, znate, ja sam radio preko 7 godina prije nego što su me pustili da počnem samostalno raditi. Točno. A vidim danas da relativno ljudi jako brzo skaču, pa onda se zna dogoditi da se baš nisu ni dobro pripremljeni sve. Mene dobro su nas tesali, ne samo mene i druge, dobro su nas tesali, tek onda kad bi, znate, šegrt, kaufa, majster. Kad si spreman. Kada bi oni ocijenili da si spreman prihvatiti se takvog posla, onda bi te i pustili. Onda definitivno možemo reći da je odgovornost prema poslu nekada bila veća. Je. Bila je veća. Prvo bilo nas je manje. I onda se moglo, tako da se sve jako glomazno i sve, ali onda se uvijek svakog mlađeg čovjeka koji je friško došao u firmu, onda bi se neko počeo brinuti o njemu, odnosno ga stavljati u određene situacije gdje bi mu on mentorirao i da vidi kako se on u tome ponaša. Tek kad bi se ocijenilo da može početi samostalno raditi, onda bi ga pustili. Jasno, a ko bi danas onda bio odgovoran za činjenicu da u tu javnu sferu ulaze mnogi nedorasli, nepripremljeni? Je li to sustav koji ne radi selekciju na tim nekim profesionalnim temeljima ili nam je komercijalizacija medija donijela toliko medijskih rupa koje treba popuniti, pa ajde, što ide, ide? Oba dvoje. Oba dvoje u pitanju. Stvarno to... A gledajte, ja sam počeo raditi na televiziji, još je bio crno-bijeli program. U međuvremenu se stvari toliko promijenile. Onda recimo, netom prije što sam došao na televiziju, utorkom je bio slobodni dan, nije bilo uopće programa na televiziji. Kako mislite nije bilo programa? Bilo vam je utorak, vam je bio slobodni dan, nije bilo televizije, davno prije. Nešto se emitiralo tek toliko ili nije se... Utorkom se na televiziji ništa nije ništa prikazivalo. Koje su to godine? Pa mi za to početak 60-ih, tamo sredina 60-ih. Znači svaki dan je išao program, ali utorkom program nije išao? Utorkom program bio, slobodni dan. Tako da onda recimo program bi počinjao negdje oko 10 ujutro, sa školskim programom završavao bi negdje oko 11. Sad se sve vrti 24 sata dnevno i to toliki programi se vrte. A prije ste imali prvi program, drugi program i gotovo. I gotovo, da. A danas imate milijone programa. Ali imate dojam da je baš sve izgubilo na vrijednosti? Ali čujte, nije, ali bojim se da ljudi ne kritički gledaju televiziju i ne kritički slušaju radio. Naime, dođu doma, upale televiziju i to gori. Ja moram priznati, iako sam televizijski čovjek, ja kad dođem kuću upalim radio i radio cijelo vrijeme gori i to je moja zvučna kulisa, a televiziju gledam na taj način da unaprijed pogledam kroz cijeli dan šta će biti i onda si odredim gledat ću to i to. I što gledate na televiziji danas? Gledam recimo Potjeru obavezno gledam. Onda znam pogledati dobar sport, naravno, i dobre filmove. Koji sport volite? Nešto smo prije snimanja. Nogomet naročito i volim humoristične serije i volim dokumentarce. Jasno. Naravno, da. I dokumentarce, sad ih na HRT-u radi moja kolegica Mira Vočinkić i odlično ih radi, tako da uživam u njenom odabiru. A možete li gledati televizijski program ili pratiti radijski program kroz, možemo to tako reći, neopterećenog slušatelja ili gledatelja? Recimo, kad gledate televiziju, vjerujem da gledate gdje je sad ta kamera, kakav je pomak. Neopterećeno gledate. Koji svaki drugi gledatelj. Ako je dobro, jednostavno sjedim i uživam. I uživate, ništa ne dovodite u pitanje. Ništa. Znači vidite i dalje nakon koliko ste bili, 41 godinu? 41 godinu na televiziji, da. Je li televizija magičan medij? Ja uvijek govorim da su... ali znate šta, ja sam vam malo osjetljiv na to. Naime, ja sam vam tih 41 godinu radio sve kvizove, uključujući kviskoteku. Radio Jadranske susrete. Kakav je to hit bio, ko mala pamtim. Radio Program Plus, bio urednik drugog programa Hrvatske televizije, bio urednik prvog programa Hrvatske televizije, bio urednik zabavnog programa Hrvatske televizije, bio urednik stranog programa, a sve po čemu mi se sjećaju su dokumentarci. Da, imate pravo, kao i naš glumac Mustafa Nadarević. Na kraju ga svi pamtimo po ovoj zadnjoj ulozi, a čovjek je genijalan glumac sa takvom karijerom. Ali nema,
ta je percepcija javnosti i to vam je tako. To vam smeta? Ne? Ne smeta mene ništa. Ja sam jednostavno bio jako zadovoljan time što sam ne bi vjerovao, ja sam se na početku kad sam počeo raditi čak i pojavljivao na televiziji dok sam radio Nedjeljna popodneva sa Sašom Zalepuginom. Sad se i pojavljivao. Međutim, vrlo brzo sam ja odlučio da ću ja biti iza kamere. I onda kako je počelo ovo, pogotovo sa dokumentarcima, ja sam imao fantastični status. Ja sam bio jedan od najpoznatijih anonimaca u Hrvatskoj. Svi su znali za mene, a niko mi nije znao. Što je super pozicija. I imao sam privatnost kako sam mogao zaželiti. Nikome nije bilo povlačenje za rukav i ovo i ono, ne. Da je bila super situacija, meni fantastično. Znači vi ste uživali u svojoj anonimnosti, bez obzira što kažu da iskričava osobnost je kod televizijskih ljudi. Je, kako ko, ja sigurno ne. Danas je upravo suprotno, jedno i od uvodnih pitanja isto tako. Danas imamo dojam da, pogotovo posredstvom društvenih mreža i tih brzo protočnih medija, nitko više ne želi biti anoniman. Svi žele gospodariti tim javnim prostorom. Da, ali čujte, ovisi, meni je užitak bilo biti anoniman. Kad razmišljate o tom svom profesionalnom putu, što biste možda promijenili? Biste li nešto drugčije? Ne bi ništa promijenio. Ma šta bi promijenio? Mislim, ja kad sam radio, onda je postala samo Hrvatska televizija, veći dio moga posla. I nisam mogao promijeniti. Možda bi recimo u ovoj situaciji otišao u neku drugu kuću, probao neki drugi posao i tako dalje. Ali tada si mogao biti na HTV-u, ako nisi tamo, nemaš kud otići. Točno. Tako da smo se svi držali toga. Danas je to puno jednostavnije, vidite, po nekim mojim kolegama idu s jedne televizije transferi, na drugu. Veliki, da. Je. Mislite li da televizija dugoročno ili je možda već izgubila svoj društveni značaj ili taj jednu ulogu edukatora? Baš što se tiče edukatora, mislim da ju je zadržala, ali ju je izgubila što se tiče informacije, izgubila je što se tiče istovremenosti, jer internet je to pojeo sve normalno. Mislim, ne možete vi čekati 7:30 navečer da bi čuli šta se u svijetu događa. Već sve informacije do tada imate. Nije bilo kao prije, idemo vidjeti šta se događa, pa upališ dnevnik. Ne? Danas to, ali što se tiče edukacije, mislim da televizija upravo tu je zadržala, pogotovo u sferi dokumentaraca. Je zadržala taj edukativni efekt koji mislim da je još uvijek puno jači nego pogotovo ovaj informativni ovaj dio. A dokle mislite da taj, uvjetno rečeno, trend, to je više od trenda, ali dokle ta televizija, ona je recimo i dalje na hrvatskom tržištu lider, o tome nema govora, i dalje je vodeći medij. Međutim, ja recimo gledam po svojim nećakinjama, one su pripadnice one generacije, kad negdje putujemo, njih ne zanima televizija, one gledaju imali smještaj u kojem ćemo boraviti Wi-Fi, jer su one na svom malom mobitelu. Naravno, zbog toga što se sad kompletno promijenio princip gledanja. Prije bi ljudi gotovo religiozno čekali utorak navečer, mu tada počinje serija. I tako utorak za utorkom. Današnji mladi ljudi, niti ih to zanima, niti to žele. Oni to skinu i pogledaju sve u kontinuitetu. Nema više tog odnosa prema televiziji. Jer tu televizija je izgubila utrku sa baš tim vremenom emitiranja. Nema više niko živaca čekati tjedan dana za novu epizodu. Ali to recimo društvene mreže imaju, odnosno internet to ima i ljudi se ne žele vezati na taj način svoj radni dan. Sjećam se prije kad smo imali Program Plus, onda su ljudi u 11 sati na jedan put sve opustili, je kretao alo ili je kretale mučke ili nešto. Onda bi jednostavno već išlo se. To danas tog više nikog ne zanima. Ako neka hoćete pogledati, odete na YouTube ili pogledate, možete naći svaki program svuda. A jel zbog toga mi kao ljudi postajemo gori? Kad nam je sve toliko dostupno i ništa više ne iščekujemo i pretvaramo se da nam sve pripada. Znači nekada smo sjedili od tjedna do tjedan, iz tjedna u tjedan smo čekali novu epizodu najdraže serije, čekali smo film. Danas nam je to tu. Razmazili smo se. Jesmo se razmazili. A i ta kvantiteta je utjecala i na kvalitetu. Što bi rekli Pink Floyd, 40 channels of shit to choose from.
Točno, a ništa konkretno i ništa hvale vrijedno. Da. Taština na televiziji, koliko, pogotovo na HTV-u, to je veliki sustav, nekoliko struja. Kako vi gledate te međuljudske odnose, recimo, na HTV-u? Pa kao i u svakoj firmi. Kao i u svakoj firmi, ne vjerujem da je drugdje ni lošije ni bolje. Ja sam imao sreću da sam se jako davno prebacio na taj strani program i da su moji kontakti više bili u inozemstvu nego ovdje, tako da nisam imao puno ovog natjecanja sa kolegama. A gdje god postoje to natjecanje, onda taštine prorade. A naravno da ih ima, kako možda čak obzirom na značaj koje je televizija pogotovo prije imala još i više. Da. Ali, gledajte, sve to, bila je smiješna situacija kad smo mi radili nedjeljno popodne, da je nedjeljno popodne bilo ukinuto zbog toga što je Saša Zalepugin postao prepopularan. Ozbiljno? Da. Pa to je samo po sebi ulovilo rep. Ali to je bilo takvo vrijeme, onak vrijeme više uravnilovke. Nemoj se previše isticati. Aha. Pa dobro, i danas mi se čini da je nekad nemoj se previše isticati, ali imam dojam... Danas je to više u politici. Više u politici, da, ali imam dojam po ovim nekim drugim stvarima da su prije idoli imali težinu. Ja sam odrasla gledajući tu staru voditeljsku gardu, jer smo mi, moja generacija, imala samo 1-2 kanala HTV-a. Ja sam kroz svoje odrastanje, gledajući sva ta televizijska lica i projekte, mislila da onaj ko dođe u javnu sferu ima određenu kvalitetu više. Ne ljudsku kvalitetu, nego profesionalnu kvalitetu. I onda kad sam došla u ovaj svijeta, evo sad mi je već 20. godina, negativna selekcija nam je ubila temelje s jedne strane. S druge strane imamo ljude na poziciji koji nisu prošli prirodni put. To nisu lideri, to nisu ljudi koji imaju viziju poslovanja. To nisu ljudi koji imaju u sebe bogatstvo razmišljanja da okupe menadžere koji će odraditi posao koji oni ne znaju. Evo upravo to. I sad smo se vratili na onu temu o mentorima. To. Evo, vi ste spomenuli recimo moje drage kolegice Ksenija Urličić, Jasmina Nikić. Je ta škola voditeljstva. Helga. One su, njihov jezik je bio fantastičan. Je. Niko nije mogao pored njih proći koga one nisu na neki način mentorirale. I zbog toga je recimo bio super kvaliteta govora na Hrvatskoj televiziji. Je. Ali u međuvremenu, što zbog velike inflacije programa i svega, da se više nije moglo toliko vremena posvećivati ljudima, došlo je do drugog, do toga da vi danas recimo nemate baš kvalitetan niti govor na nijednoj televiziji, a i na mnogim radijima nemate više kvalitetan govor, kad smo sad samo na temi govora. A što se tiče organizacije, posebna priča, jer to ne možete vi postaviti čovjeka i reći da ćeš ti biti, ne znam, urednik programa ako on to ne zna. Ali opet sustav koji ga je doveo u poziciju da ne zna, a može voditi. Da, sustav ga je više doveo u poziciju da on to radi iako ne zna. Tu je problem. A, tu je problem. Da. Je li nam to općenito u društvu problem? Pa, ovisi o firmama, ovisi o mjestima. Znam da je na televiziji bilo uvijek dosta dođe neko i sad on mora biti tamo. Aha, on mora biti znao, tamo. ne znao. Da. A dobro, onda obično je on tu nekakva persona da iza njega bude neko drugi ko povlači. Da, ali znate šta je najgore kod ljudi koji dođu na neko mjesto, a ne znaju? Oni počnu raditi i to loše raditi. Jer se osjećaju dužni da nešto promijene. A onda bi oni kao promijenili sve, a ne znaju. I onda se događa da vas recimo neko dođe i onda vas vrati godine unazad jednostavno ne znajući svoj posao. Točno, i to su onda ljudi koji ne znajući svoj posao postavljaju standard. Tako. I onda nam taj standard ide sve niže. Koliko pratite politiku? Sad evo, nekako smo i krenuli u tom smjeru. Ne previše. Ovih dana smo, odnosno evo danas, jer snimamo danas, doznali novog državnog odvjetnika. To je bilo puno peripetija. Da. Mislim da se uklapa u sliku o politici koju ja inače imam o politici. A to je? Da malo dalje od sebe. Pogotovo kad je pravosuđe u pitanju. Što se tiče pravosuđa, ja ne smijem javno niti reći šta ja mislim o njima. A zašto ne smemo svi reći što mislimo? Poznato je da je to rak rana. Kad bi ja rekao šta ja mislim o našem pravosuđu, ja bi kazneno mogao odgovarati. Doslovno zato kazneno. Neću ništa reći. Da.
A i ovime ste već dovoljno rekli. Kogod mi dođe ovdje, nekako uvijek taj razgovor skrene na politiku, premda ja uvijek napominjem, to nije politika, to su građanske teme. U kontekstu svih tih velikih medijskih kuća koje su izgubile standard, imate li možda neku temu, građansku temu, koja vas sad kad imate više vremena jer ste u penziji, dodatno ljuti, dodatno angažira, imate potrebu ipak možda kazneno odgovarati da nešto odgovorite? Ne bi, hvala. Ne, znate šta, ja sam se malo od svega toga odmaknuo prešavši živjeti u Istru, gdje se ja bavim paradajzima, paprikama, feferonima, maslinama i sličnim stvarima, tako da me mnoge ove teme jednostavno ne dodiruju toliko. Je se čovjek s vremenom umori? Pogotovo nakon tako jedne... Prije bi rekao zasiti nego umori. Zasitite se i sa mnogim temama i sa svime. Jednostavno vam se otvori potpuno novi svijet kad se počnete baviti nekim drugim stvarima, loviti ribu, saditi nešto. To je nešto sasvim drugačije. Mislim da sam negdje pročitala da nijedan cvijet niste uzgojili prije nego što ste se preselili u Istru, a sad imate koliki vrt, od hektar jedan cijeli? Imam ja dosta tamo toga i mogu vam, evo recimo samo da kažem, meni jako volim kad mi prijatelji dođu, nas je bilo i po 8 ljeto, prošlo ljeto, jednog paradajza, jednu papriku nismo morali kupiti, to smo sve iz vrta jeli, a to je sve niti je tretirano, ni ništa, ono organsko da ne može biti organski. I onda jednostavno sad se već razmišljam da proširim to još. Pa još malo imat ćete svoj OPG. OPG ćete svoj imat, možda tamo nešto prirodno sve uzgojeno. Znači nakon 41 godinu jedne visokog intenziteta karijere, bogate putovanja, biranja svega, čovjek jednostavno napravi odmak i kaže ja ću sad uzgajati voće i povrće. I to gradski dečko koji ode na selo, postane seljak, ja to kažem, da mnogi koji su iz grada otišli na selo su postali seljaci, neka su. A mnogi sa sela koji su došli u grad su ostale seljačine, tako da je to ovak velika razlika. To puno toga pokazuje o Hrvatskoj u današnje vrijeme. Da. Što vas najviše veseli u tom? To nije vrt, to je ranč istarski. Pa skoro, moglo bi se reći, već polako stancija. Stancija koju ste možda sami gradili što se tiče građevine? Jeste, i tu ste isto. Dosta toga. Uživao sam u tome i uživam još uvijek, jedva čekam da odem. Ne fali vam Zagreb kad odete kao netko koji je rođen i odrastao radio? Nema mi šta faliti. Zimi sam većinom u Zagrebu. Čim dođe proljeće, čim krenu divlje šparoge, ja odmah brišem dole. I ostajem tamo negdje do 11. 12. mjeseca. Odem, bio sam i prošli mjesec, ići ću sad za par dana opet dole, ali Zagreb je ipak moj grad, tu su mi puno prijatelja i... Imam dojam da se Zagreb u potpunosti promijenio. Ja često kažem, fali mi Zagreb u kojem moj djed sa štapom i šeširom dolazi k nama nedjeljom na ručak. Nemam ništa protiv promjena, ali taj jedan zagrebački štih, koliko ga vi osjećate ili ne osjećate danas kad dođete u naš glavni grad? Pa gledajte, ja sam rođen u centru i oduvijek sam bio u centru. Gledajte, za mene, ko klinca, Zagreb je bio od Britanskog trga do Draškovića. To je bilo to. I dole do Botaničkog vrta, jedino sjever je bio naš jer smo se igrali po Zelengaju i po Tuškancu. Ja vam ovo ostalo, ulice jako loše poznajem. Tako da evo, danas kad sam išao kod vas... Niste znali u Novi Zagreb? Ja to uopće ništa ne znam. Došli smo po vas, to je ali dobro. Da, ali to je normalno. Stalno sam živio u centru, nikad nisam ni puno se ni micao okolo, a sve imam u centru. A pratite li ovu zagrebačku... Što bi rekli, gradski štakor. Dobro, to je isto u redu. A pratite li zagrebačku tu gradsku politiku, odluke? Pratim i želim im sve najbolje. Treba će im i dalje. Treba će im i strašno me smeta što u ovo kratko vrijeme koliko su na vlasti, već ih sada mnogi bi najrađe skinuli, a ljudi se tako rekući još nisu ni obvikli biti na tim mjestima, niti riješiti nagomilane probleme od ranije. Pustite ljude da rade, nešto će se i napraviti. Mislite da je Bandićev način upravljanja i vođenja grada u potpunosti neke stvari učinio nepopravljivima ili ima nade? Ja da vam pravo kažem, i nisam toliko protiv Bandića. Bandić je
imao jednu samovolju u vođenju grada, a ja moram priznati, ja vam to i poštujem. Jer treba čovjek stati za svojih odluka i tako napraviti. Sad, da li on radio to dobro, nije radio dobro, ali je barem htio raditi i to što je htio je i napravio. A je li radio zakonito ili nije radio zakonito? To je par za nekog drugoga. Za nekog drugog. Ali mene zanima grad. Mene zanima grad, ja hoću da je grad lijep, čist, uredan, bez smeća, da sve štima u njemu prometno i sve. I uopće mene zanima ko je na vlasti koji to nama može Zagrebčanima osigurati. Ali ne volim ni ljude koji se skrivaju iza svega, pa oni ne mogu zbog ovoga, pa ne mogu zbog ovoga. Lupi, brate, šakom o stol i reci ja hoću tako. Točno. A to je Bandić radio. Iznesi, s te strane mu to priznajem. A ovo ja ni ne znam. Te afere, zakonito, nezakonitost, niti mi se tiče. Ali ne volim ni ljude koji se skrivaju iza funkcija. Skrivali se nova gradska... Ne, i to mi se skrivaju. sviđa. Znači, U dobrom su pravcu. Na kraju krajeva meni se čini da su oni rekli da će trebati 2 mandata da dođu tamo gdje su krenuli. Da bi napravio svoje. Evo sad da vas, recimo, stave na neki drugi radio. Vama treba vremena da tamo stvari organizirate, da stvari počnu funkcionirati onako kako vi želite. Točno. Ne možete očekivati preko noći. Ali javni posao, pogotovo upravljanje javno, je tako da ti stalno neko radi o glavi. A naravno. Da, i mi imamo, javni diskurs nam je takav, samo se prepiru. Pa kad gledate razinu komunikacije u našem Saboru, jesu to zastupnici koji recimo vas kao građanina predstavljaju? Ja vam to ni ne gledam, ne daj Bože. Da se ne sekirate? Da, ali ću vam reći jednu stvar da, mislim, nije ništa novo. Biti gradonačelnik Zagreba je 3. najvažnija funkcija u državi. Jasno. Imate premijera, predsjednika i gradonačelnika Zagreba, to je jače od toga ne postoji. Je li Tomašević možda preuzeo veliki zalogaj? Naravno da je, ali ne Tomašević. Kogod da uzme je preveliki zalogaj zbog nagomilanja problema. Evo vam Jakuševca, evo vam cijevi od vode, od plina, od sve koje stare, koje nisu obnavljene, koje što sve treba obnoviti. Ali nije li onda to... A onda još imate i potres u sve to skup. Točno, ali recimo, apropo Bandića, nije li Bandić možda trebao i pod zemljom sve to što se ne vidi na van bolje skrbiti o tome, pa možda bi danas neka šteta bila manja? Naravno da je. Svi su trebali. Ali niko nije. Kažu, mislim da je točan podatak, preko 60 godina niko nije mijenjao cijevi u Zagrebu, ako se ne vara. Pa nije ni Bandić 60 godina bio u Zagrebu. Stoji ne možemo sve na jednog čovjeka prebacivati. Mislim, ja ga niti ga branim, niti ga napadam. Dobro, vi gledate kao netko ko je rođen u Zagrebu. Mene samo zanima da nam je Zagreb lepi grad, niš drugo. Je, pogotovo sad nakon potresa, nekad kad se ide centrom grada, srce boli. Srce boli, ali opet s druge strane zadnjih dana me čak i veseli kad vidim sve te silne skele i sve to skupa, znači neke se radi. Neke se dela, što bi rekli. Kako gledate na uvozne radnike? Puno se priča o Nepalcima, postaće nam nova čak i politička sila. Naravno da su promjene dobrodošle. Bravo, okej. Meni je to super. Došli su ljudi koji vole raditi i koji znaju raditi i sve što čujem okolo, svi su ugostitelji prezadovoljni, hoteli prezadovoljni, ovi svi skupa, ljudi hoće raditi. Očito naši ljudi baš i ne vole raditi svi bi htjeli biti neki menadžeri, svi bi htjeli, niko se neće baviti ovim drugim poslovima. Oni hoće, to još pogotovo kad čujem, neki dan sam gledao u turizmu, imaju stan, hranu, 2000 eura plaću, pa to je za njega fantastično, on svoju familiju na Filipinima ili u Nepalu održava sa time. Ali postoje i mnogi strani radnici koji su došli ovdje pa se zadužuju, pa moraju otplatiti taj dug, pa spavaju po spavaonicama, njih je 20 unutra, svega tu ima, nema regulacije toga na način koji treba. Ali gledajte, sad ću vam reći jednu stvar, sjećate se davnih godina naših gastarbajtera? Je, ista stvar. Oni su išli u Njemačku, spavali su njih po 20 u nekakvom hangaru gdje su spavali, jeli su iz konzerve i čuvali pare i onda na svom selu gradili kuće. Moji prijatelji koje znam, koji su otišli van, recimo primjerice ovi baš u Kopenhagen, on radi IT-evac, žena isto vrhunski posao, ali oni ne žive u hangaru, oni su iznajmili lijepi stan, oni jedu po restoranima, oni uživaju, rade,
ali mi vele novaca ništa. Aha, ode No, sve. da, tako da, hoćeš li zaraditi, onda moraš malo promijeniti navike toga. Tako i ovi. Ja im se ne čudim, oni su došli ovdje da skrbe za svoje familije koje su u Nepalu ili su u Indiji ili su na Filipinima. Jesu, da. Drugo je kad mi negdje odemo, živimo u hotelu, jedeš po restoranima, sve je to fino, ali tako zaraditi novce ne mogu. Da, s druge strane moram reći, dozvolite mi, mnogi naši radnici, ja sam evo sad tu neka rane 40, znači u piku nekakve svoje radne sposobnosti. Nemam dojam da su neki moji prijatelji otišli trbuhom za kruhom van zato što nisu htjeli raditi ovdje, nego se ovdje njihova radna prava nisu poštovala. Uistinu su radili za premalo. Poslovna nekakva pa i životna perspektiva jednostavno nisu je vidjeli. Tako da smo mi iselili naše radno sposobne ljude i onda smo našli ljude koji će raditi za manje. I Bogu hvala neka rade, ali mi se čini da smo stvorili bolje uvjete rada ovdje, a za to su odgovorni oni koji nas vode, onda naša radno sposobna svita ne bi otišla van. Točno, zato odlaze naše medicinske sestre van, znači i liječnici odlaze van, jer ovdje nisu dovoljno plaćeni i kad se oni bune, ja sam uvijek na njihovoj strani, samo ne znam šta suci traže. A suci, evo gledala sam baš prosječna plaća, 4.000 eura je. A koliko im se vuku slučajevi po sudovima i kako sude? Nemojte, sad smo opet na pravosuđu, a rekli ste ako to izgovorite završit ćete pod kaznenom odgovornošću. Nakon 41 godine na televiziju, baš sam vas malo promatrala tu kad ste došli kod nas, sve mlada ekipa, naši snimatelji, naša Dora, producentica, vi ste već bili spremni za snimanje, mi smo se još tu nešto malo narihtavali. Kako gledate na ove sve mlade generacije? Ko doma. Ko doma se osjećate? Jeste nestrpljivi kao ono, sjednete i mislite si šta sad meni ovo treba, šta nisam na svom ranču? Govora. Ne? Baš mi je drago da sam došao kod vas. Hvala vam najljepše što ste našli vrijeme za to. Senzacija koja danas vlada svugdje je prisutna. Recimo mi kao medijski djelatnici ove sad aktivne generacije uvijek nam kažu budućnost medija su emocije s jedne strane i s druge strane senzacija. I tu u kontekstu ovih fake news koje smo u uvodnom pitanju postavili. Postoji li ikakva mogućnost obrane od toga? A gledajte, prije dosta godina se baš vodila, prvo su javili, što se barem televizije tiče, da će ali to je bilo pred 20 godina, da će televizija umrijeti u roku 10 godina. Pa se onda to nije naravno dogodilo, onda su krenuli sa drugom, a ta druga mi se čini puno jače. Preživjet će samo onaj, i u radiju na televiziji, onaj koji proizvodi vlastiti sadržaj. Ovi koji samo imaju copy-paste strane programe, domaće programe, gotove, koje neko drugi radi i tako dalje, njima budućnost baš nije blistava. Ali onaj ko god proizvodi, radio koji proizvodi svoje programe, vlastite i televizije, oni imaju izgleda da prežive ovu čitavu priču. A autori, kako možemo autorima dati na našem medijskom tržištu više prostora? Ili u kontekstu tog brenda. Vi ste recimo kroz svoj život, radni vijek postali brend u nekom najprepoznatljiviji već po imenu. Fali li danas u medijskom prostoru više autora? Ljudi za koje znaš što predstavljaju, u kom smjeru idu? Kako se razvijaju autori? A čujte, vremenom. Treba čovjeka odgojiti, treba ga staviti i dati mu vremen. I onda se tako nešto i dogodi. Ali dobro vi to kažete. Pa u Americi recimo, pogledajte njihove vijesti, Walter Cronkite, uvijek veže se uz neku individu, uz neku osobu se vežu. Zabava, edukacija ili informacija. Imate Davida Attenborougha, vi znate čim je David Attenborough, da će to biti fantastično što se tiče prirodnog svijeta i tako dalje. Bio je, ne znam, kogod od ovih, od Walter Cronkite nadalje, vi se vežete na tu osobu. Jaka osoba veže na sebe. Evo vam primjera. Naši nekadašnji sportski komentatori, Božo Sušec ili Boris Mutić, Vilka Babović, ljudi se vežu na to.
moram priznati danas kad gledam sve te, ja ne znam ko mi prenosi uopće. Točno, ali nekad su se, ja imam dojam opet, ljudi su se nekad vezali, a ti autori su imali iza sebe cijelu platformu, nisu morali u svijetu komercijalizacije nisu bili brzo potrošni, nisu se morali trgati za svaku kunu. Ali gledajte, to bi dobro bilo i za komercijalu. Da bi za komercijalu bilo da razvija. Evo, pogledajte, na primjer, što se događa sa komercijalnom televizijom. Vi sad imate našeg Šprajca, kažem našeg jer je došao sa Hrvatske televizije, ali to je čovjek koji drži RTL. Kao osoba. Ja bih rekla da i Mojmira drži RTL isto. Nemojte mi govoriti. Mislim Mojmira. Pa u žiriju sam baš za to, uvijek je i Mojmira i Šprajcu unutra, ali oba dvoje cijenim. Ali hoću vam reći, i za komercijalne programe vezanje uz osobu je jako važna stvar, a mnogi na tome ne rade ništa. Što su opet lideri u medijskim kućama koji ne rade dovoljno. Da. Mreže su fenomenalne za obrazovane, kažete. Ako društvena mreža postane netko ko tu dobiva jedini izvor informacija, to je pogubno za nas. Pomoć, fantastično. Ali da je to u stvari surogat za znanje, katastrofa. Mislite li da smo mi kao nacija dovoljno obrazovani u bilo kojem segmentu? Mi jesmo. Dosta sam bio po svijetu i mislim da su naši ljudi obrazovani puno više nego mnogi u bijelom svijetu, kako se to kaže. Naši ljudi znaju više jezika, naši ljudi više znaju o kulturi nego što to znaju negdje drugdje. Ali ne znam kako bi vam to rekao. Mi nosimo neka određena znanja koje smo naučili, ali bojim se naučili u vremenu prije interneta, a bojim se da nove generacije isključivo polaze od interneta prema znanju. Mi smo išli od znanja prema internetu, oni idu obrnutim putem. Onda vam se događa recimo da ljudi Wikipediju zamjenjuju sa znanjem, a Wikipedija puna krivih podataka. Tako da jako sam sumnjičav prema tome. Više niko matematiku ne radi po starom sistemu. Kad stisnete 2 gumbića dobijete sve rezultate. Tako da nisam baš... Oko nas je hrpa alternativnih činjenica, je li tako? Da, baš je sve podložno interpretaciji. Tako je, da. I ne postoji nitko koji iz tanca koja će reći ovo je fakt, činjenica i nema sad tumačenja toga. Upravo tako. Ali neki dan sam se oduševio čitajući u novinama kako sad izgleda obrazovni sistem u Japanu. Imaju samo 5 predmeta koji obuhvaćaju određene stvari. Obaveza im je znati 3 jezika učenicima i obaveza im je pročitati 1 knjigu tjedno. 1 knjigu tjedno? Da. Prosječni Hrvat na godinu pročita 1,5 knjigu. Eto, sve smo rekli. Tako da, a samo 5 predmeta u školi ima. I to vjerovatno sa svih strana se taj predmet onda obrađuje. Da. Bilo je svojedobno ono s faksa na posao, nekakva pitanje reforme našeg i obrazovanja i tržišta rada, to još čini mi se bilo u Račanovo vrijeme. Nije se dogodilo. Mi se danas hvalimo da nam je stopa nezaposlenosti jako mala, međutim jedno su se iselili, s druge strane drugi su se ovi pod manjim pravima uselili. Tako da imam dojam da najdraže vam je kad ste u mirovini, jel? I kad se ne bavite ničime. Što je mirovina čovjeku dobro donijela? Kak je rekao Voltaire u Candidu, bavi se svojim vrtom. Naravno, to se odnosi na... Bavi se svojim stvarima, svojom familijom, svojim vrtom, i bit će zadovoljan. Ja sam jako zadovoljan načinom kako živim. Niste se nikada ženili, premda smo pratili tko je želio? Pa je, ja sam imao dosta veza u životu, nisam se ženio, ali... Igrom slučaja, tak, dogodi se. Dogodi se, pa normalno, sve su u životu. Život ide. Jeste planirali nešto, jeste se u životu, ako smijem pitat, nadali nečemu, pa eto nije se dogodilo, ali na kraju se pokazalo da je i dobro da se nije dogodilo. Ne? Bilo profesionalno, bilo privatno? Pa bilo je profesionalno, ja sam bio 21 godinu kad sam bio u Americi. I onda bio sam sa mojim prijateljem koji je studirao na Berkeleyu, pa smo bili kod njega i došli su njegovi profesori. Pa su me pitali kao što studiram, kad sam rekao komparativnu književnost i to. Pa šta planiraš? Pa rekao ne znam još ovo. Onda su mi oni rekli ajde
veli vrati se natrag u tadašnju Jugoslaviju, završi faks još godinu dana, dođi ovdje, mi ćemo te uzeti na Berkeley i bit ćeš asistent jednom starom profesoru koji se sprema za penziju, ti ćeš paralelno magistrirati i doktorirati i možeš preuzeti katedru. Tako da sam ja mogao predavati na jednom od najboljih sveučilišta na svijetu, a nisam zato što sam ja, kad sam se vratio natrag, se zaljubio u jednu djevojku i ja zbog nje nisam otišao nikud, a da me sad pitate, ja se ne sjećam ni kako se zvala. Ozbiljno, sve to prođe. I sad vam je krivo. Nije mi krivo, nego govorite o neispunjenim stvarima. Čekajte, ozbiljno se ne sjećate imena djevojke zbog koje ste donijeli tako važnu odluku u životu? Čujte, to se tako dogodi. Pa to je dobro, utješno je da neke ljude zaboravimo, zar nije? Kroz vrijeme. Da. Pa ne, nije meni žao što sam nju zaboravio, nego prošlo je puno vremena. Da, pa točno, prođe vrijeme. Valjda sve u životu. Jel život prođe u tren? Prođe u tren, ali neke stvari idu polako. Kak je ono Žarko Laušević rekao? Dan nikako da prođe, godine lete. Da, dan prođe, a godina nikako. Da, tako da život je predivan. Pogotovo kad malo onak idete nostalgično prema natrag, onda se sjetite prekrasnih trenutaka, prekrasnih ljudi, prekrasnih događaja, svega to. Bitno ga je ispuniti što kvalitetnije. Je. Možda se nikad niste ženili, rekli ste u uvodnim pitanjima da su vaši roditelji imali savršen brak. Što znači savršen brak? Strahovito puno poštovanja jedno prema drugo, sve odluke zajedničke, nas su odgajali, zajednički, sve je bilo, sve klipalo fantastično, a onda gledam oko sebe, moji prijatelji, to je savršenstvo kako njih dvoje funkcioniraju. Oni su savršeni i onda nejedanput čujem razvode se. Da, točno. Onda, što ona o njemu govori, to što o njoj govori, pa to pas maslom ne bi pojeo. A kad smo postali takvi? Znači, moja generacija je u čudu od toga. Mi smo naslijedili, možemo reći, vašu generaciju. Gdje se dogodio glitch? Negdje je puklo. A di je puklo? Kako je puklo? Čujte, puklo je s time da su, gledajte, s jedne strane, tu su bile 60. 70. kada su ljudi počeli malo više razmišljati o tome da se maknu iz kalupa određenih. Tako da, recimo, razvod je bio, ajme meni razvod. Danas svaki treći, četvrti brak. Ali ne samo to, danas je sve potrošno. Neću se baviti tobom, idem dalje, naći ću nekog drugog, a i ni ti mi ne odgovaraš, idem pa dokle. A šta će mi to? A točno, šta će vam to? A šta će mi to? Brak je zajednica isključivo muškarca i žene. Puno se i o tome. Ja nemam ništa protiv veza. Sve puno gej prijatelja, znam puno i muških i ženskih, i dragi ljudi, i prekrasni i sve. Ali kako to veze ima s brakom? To su veze. A možemo li ih nazvat, mislim, zakon ih je sad definirao, ali zašto trebamo braniti brak? Jasno je što je brak. Ne trebamo definirati brak, trebamo definirati ovo drugo. Bravo, ali gledajte, upravo čitav problem nastaje iz toga što ljudi gej populaciji ne daju prava koji bi oni trebali imati po principu nasljeđivanja, po principu zajedničke imovine i tako dalje, da im to daju, ne bi on brak vjerojatno niti tražili. Točno. Jer brak je ceremonija. Točno. Ali treba im priuštiti sve ovo ostalo. Ne znam, jedan umre da drugi može naslijediti njegovu penziju ili plaću. Građanska prava, da. Sva građanska, najnormalnija prava. Ali brak ko brak, kao jedna stara institucija, ko što ja kažem, vrlo nalik na operu, svi je cijene, neko je ne ide gledat. Kad ste vi zadnji put bili u operi, ali sam stvarno mislim na operu, jer u braku niste bili tu. Smo negdje, cijenite ju, da. Tako da, mislim da se tu griješi, treba prvo ljudima dati apsolutno sva prava koje proizlaze iz veze, a onda brak kao brak je jedna sasvim druga priča koja bi po principu onoga kako barem kod nas, budući da smo mi ipak došli iz jedne konzervativne sredine, da se brak podrazumijeva muško, žensko, djeca, familija, amte namte. To je jedna potpuno druga kategorija od onoga što ljudima treba omogućiti da imaju samim time što su u vezi, ne? Da, jasno, to bi tako naprosto trebalo biti. Pa da, onda možda ne bi oni toliko ni tražili to.
Ne znam, ako vole, nek se žene, baš me briga. Pa eto da, a pitanje homoseksualnosti u onom drugom režimu, mislim tad se o tome nije smjelo ni pričati, ali recimo vaši kolege, možda homoseksualci u 80-ima, je li to bilo nešto od čega se zaziralo ili su se i tada ti ljudi prihvaćali? Jer ja imam dojam da danas određena naši građani isključuju ljude koji nisu isti njima, pa čak i po pitanju seksualnosti. Zašto je to postalo ili zašto to ne prestaje biti faktor isključivanja? Nemam pojma, da vam pravo kažem, ja znam dosta ljudi, neki su mi i prijatelji koji su LGBT populacija, a međutim ja nikad nisam gledao šta ko radi u svojoj privatnosti, to me se ne tiče, gledam isključivo kakav je ko čovjek i u odnosima koji ja imam s njim, poslovnim, prijateljskim ili tako dalje. Prema tome ne treba ići dalje od toga. Svako ima pravo na svoju intimu i ko šta radi u njoj, to je njegova privatna stvar. I nikako mi ne pada na kraj pameti nekoga osuđivati, suditi, a kamoli osuđivati na osnovu njegove orijentacije. Neki dan, ima sad već nekoliko tjedana, naš predsjednik Milanović je eto tako malo izletio pa je proširio, odnosno izjavio, referirao se na seksualnu orijentaciju našeg ministra. Je li to nešto što uopće je moguće da se dogodilo? Gledajte, nivo komunikacije predsjednika i vlade je odavno već na tom nivou. To nije u redu. Po meni to nije u redu. A zašto to opet nema neke odgovornosti? Nema veze. Po meni to nema nikakve veze. Kakve veze ima nečija seksualna orijentacija sa poslom koji obavlja? Da, ali uzmite u obzir, evo 2 dana se o tome pričalo, skandali, kako je moguće, sve utihnulo, niko ništa, idemo dalje. Što se mene tiče, svako može u svom poslu biti orijentacije koje hoće, osim svećenika, naravno. Točno, svećenik ima neko drugo svoje mjesto. Kako gledate na ove podcasterske varijante kao netko ko dolazi iz velikih HTV-ovskih studija? Super, pa naravno treba stvari proširivati. Baš prije nego što smo počeli snimati ovo, baš smo razgovarali o tom relativno novom, da i radio se paralelno vrti na mrežama, znači slika ide paralelno na mrežama. To je meni super stvar. Vama nude opet i poziciju na radiju? Ne, to su samo razgovori da malo DJ-iram Da budete radijski voditelj i DJ? Da, jednu emisiju tjedno. Pa vidit ćemo, zanima me to. Slobodno vi recite na kojem je to radiju, da mi pratimo. Bez obzira na Bravo, mi volimo naše kolege pratiti. Razgovaram sa dečkima sa Tvornice. Ok, to ćemo onda upratiti. Ja se nadam, jedino ste mi rekli da imate problem jer 6 mjeseci je Istra. To je to. Ne 6, 8 mjeseci sam ja u Istri. Tako da ne znam kako bi mogao to održavati, ali vidit ćemo. Pa možete vi to snimiti i poslati. Pa to danas tehnologija je čuda napravila. Bumo vidjeli. Za kraj vas moram pitati, jer smo isto prije snimanja pričali, taj vaš posao vas je doveo u društva svjetskih zvijezdi, dužnosnika. Družili ste se sa Tinom Turner, ono što javnost ne zna. Mnogi su vam, svašta je tu bilo. Pa gledajte, moramo napraviti odmah u startu razliku šta znači družiti se, a šta znači biti u društvu. Vidite, ali današnja generacija bi se ovako okrznula o nekog i rekla, evo, bio sam. Da, kakvi me, ja sam imao sreću da sam bio prisutan kad su bili dečki iz Monty Pythona, pa su stari Cousteau, pa onda jedanput, to će vaši kolege sigurno će ih zanimati, jedanput sam imao priliku biti sa 3 najveće nogometne zvijezde u povijesti nogometa. Bio sam zajedno sa Di Stefanom Eusebijom i starim Ronaldom. Opa, dečki. Evo ga, bombe, kaže odjedanput. Kad smo već kod toga, rekli ste da navijate, sad ste pričali o nogometu, da Luku Modrića jako poštujete. Naravno, samo zbog njega za Real, ali inače Barcelona. Ja ne znam, tu su se dečki je li to u redu? Je li to može tako proći? Ali imao sam recimo baš s kim sam se baš družio, recimo sa ovim književnikom Kurtom Vonegutom i recimo sa, ne bi vjerovali, sa Juliom Iglesiasom. Jel šarmer i... Prekrasan je bio. Poveli smo nekoliko dana u njegovom društvu jer smo ga snimali nešto 91. kad je trebao doći u Zagreb.
Na kraju od svega nije bilo ništa, je buknuo rat. Ali ste se vi lijepo družili? Ali smo se mi lijepo družili, jako fini gospodin. Jeste pili vino, užio? Koje su Jesmo, teme bile, recimo? Su bile žene? Žene i vina uglavnom. Aha. Jel život žene i vino? Da, a čujte. Koje još, recimo, druženje možda pamtite kao anegdotu koju, u stvari kao lijepu uspomenu, ovo što ste rekli, život je, kako je vaša kolegica rekla, gospođa Helga Vlahović je uvijek govorila, život je da se živi, idite mu u susret. Da, tako i treba. Ponekad se treba malo i prepustiti životu. Ne držati uvijek figu u džepu, pa nekad se treba prepustiti i onda to obično čak i biva jako zgodno. Da, jel shvaćamo taj život preozbiljno nekad? Jel nas kolotečina uzme? U principu da. U principu da, malo preozbiljno, ali... Malo nas drugi isprepadaju sa životom. Točno, da. Znate, pa onda treba se malo raširiti krila, pa... Tako i tako niko neće preživjeti ovaj život, jel? Pa onda bolje da ga živimo. Što je dobro, za kraj da vas pitam, što mirovina donese nakon intenzivnog života? Gledajte, mirovina vam je praznik svakog dana. Super. Ne trebate čekati vikende, mogu putovati utorkom, srijedom, ne moram putovati pogotovo ljeti kad su gužve. Ne morate otići na posao, nego se možete posvetiti onome što volite. Hoćete se posvetiti svojim prijateljima, hoćete se posvetiti svome vrtu, hoćete se posvetiti, ne znam, da nešto radite, ići loviti ribe ili bilo šta drugo. To je predivno. Svaki dan je ferije, svaki dan je vikend, svaki dan je... samo daj Bože dobrog zdravlja da čovjek može što duže uživati u tome. Tako je. Jeste zadovoljni penzijom? Obično... Jesam. Jeste, to je dobro, to je dobro. Obično su penzije male. Da. A čujte, HTV je redovito u mirovinsku plaćao. Pa gledajte, je. Samo znate šta ću vam reći? Prije 9 godina kad sam otišao u penziju, meni su ovi računi, režije, bili 1/3 penzije. Danas su mi 2/3 penzije. Aha, da, sve je naraslo, inflacija popapala vrijednost novca, je. Da. Tako da, mislim, može se živjeti, ali mislim, moglo bi se i bolje. A nije li Ivan Plenković, sad ne vama, nego umirovljenicima dao neki dodatak na mirovinu, nekih, koliko ste dobili? To se redovito događa. A je, i koliko to dobijete onda dodatka? Ne znam, to je, mislim, 8% godišnje ili 5% godišnje, nisam siguran, ne znam, ali znam da će nam sad nešto porasti, jer bila je nekakva odredba prije o ograničavanju penzija, pa ćemo sad navodno nešto dobiti. Mislim, ja sam zadovoljan, ali da je bolja, bilo bi još bolje. A love nikad dosta, to je to. Tako. Znači svaki dan vam je praznik i još u 100 lova je zadovoljavajuće, to je dobro. Gledajte, ja kad sam počeo tek raditi, ja sam mogao svoje prijatelje odvesti barem jedanput tjedno na neku večeru. Ja kad bi sad odveo te iste prijatelje na jednu večeru, to bi mi za taj mjesec bilo to. Poremetilo planove. Imate sjajan prsten, smijem pitat. Inače nije specifično da muškarci nose prstenje, ali ovo je sjajan prsten. Ovaj prsten je replika starog rimskog zmijskog prstena iz 323. godine prije Krista. Wow. I čuva se original u Kopenhagenu, ali oni kao pametni ljudi u muzeju. Dole možete kupiti repliku i ovo je replika tog prstena. Vidite, ovo su glave zmija i navodno je čuvao čovjeka od ugriza zmije. A to je onda možda i vama neka amajlija da vas čuva? Da, ma ne, nego oni ovak, prvo su mnogi misle kak je sa sjevera da je to vikinški neki štit ili nešto. Međutim, stari Rimljani su očito bili rokeri, izgleda pravi roker. Je pravi roker. Gospon Đelo, od srca vam hvala. Nadam se da vam je bilo ugodno. Kako ne? To je to. Je.